Zamisli scenu. Odlučiš napraviti eksperiment. Temeljito očistiš sobu. Prebrišeš svaku policu, usisaš svaki kut, ostaviš namještaj blistavim. Zatim zaključaš vrata, zapečatiš prozore, osiguraš se da ne ostane ni pukotina. Nitko neće ući tamo mjesecima. Kada se vratiš, otvoriš vrata sa sigurnošću da ćeš sve naći isto. I tada te stvarnost pogodi. Sloj sive prašine, tanak ali nepogrešiv, prekriva svaku površinu. Kao da je duh tamo živio, kao da je netko ušao namjerno da te živcira. Ali ne, nitko nije ušao. Prozori su i dalje zatvoreni, vrata su i dalje zapečaćena. Kako je to moguće? Odakle je do vraga došla ta prašina? Odgovor je uznemirujući i fascinantan u jednakim dijelovima. Ta prašina nije došla izvana. Bila je unutra, čekajući. I ono najintrigantnije od svega je da veliki dio tog sivog sloja koji vidiš na namještaju jesi ti. Ili bolje rečeno, ono što si ostavio iza sebe. Nevidljiva vojska od čega se zapravo sastoje te čestice. Da bismo razumjeli zašto se prašina pojavljuje čak i u zatvorenim sobama, prvo moramo razumjeti što je ona točno. Prašina nije jedna stvar. Nije jednostavno generička prljavština koja dolazi s ulice. To je složena mješavina, mikroskopski koktel različitih materijala koji plutaju oko nas, a da ih ne vidimo. Jedan važan dio kućne prašine dolazi izravno od nas samih. Ljudska bića stalno gube mrtve stanice kože. Milijune njih svaki dan. One otpadaju trljanjem odjeće, kretanjem, jednostavnim prolaskom sati. Te stanice su mikroskopske, nevidljive golim okom. Plutaju u zraku, talože se na površinama i nakupljaju se. Kada si u sobi, stalno ostavljaš trag sebe posvuda. Tome se dodaju fragmenti kose, sićušna vlakna koja se odvajaju od odjeće, tepiha, zavjesa, tapiciranog namještaja. Svaka tkanina, koliko god stabilna izgledala, stalno gubi vrlo male čestice. To je kao da je sve što nas okružuje u stanju sporog i neprimjetnog raspadanja. Zatim je tu vanjština. Pelud, spore gljiva, čestice zemlje, zagađenje, pepeo. Sve to pluta u zraku koji udišemo. Čak i ako držiš prozore zatvorenima, dio tog materijala je već bio unutra od ranije. A drugi dio, kao što ćemo vidjeti, pronađe način da se uvuče. Kuća koja jede samu sebe, tiho raspadanje okoliša. Postoji faktor koji gotovo nitko ne uzima u obzir kada razmišlja o prašini, a to je da same zgrade stvaraju vlastitu prljavštinu. Zidovi, stropovi, podovi, građevinski materijali, sve se s vremenom razgrađuje na mikroskopskoj razini. Boja se ljušti u nevidljive čestice. Drvo ispušta sićušna vlakna. Najtvrđi beton, s promjenama temperature i vlage, oslobađa mikročestice mineralne prašine. Izolacija zidova, taj materijal koji stavljaju da ne prolazi hladnoća, također se razgrađuje i oslobađa čestice. Kuća se polako troši sama od sebe i ostaci tog procesa padaju na tvoj namještaj. Čak i neživi predmeti doprinose. Knjige, s prolaskom vremena, ispuštaju papirna vlakna. Elektronička oprema stvara male čestice zbog topline i unutarnjeg kretanja. Svaka stvar u sobi se u određenom smislu raspada na neprimjetan način, dodajući svoje zrno pijeska sloju prašine koji ćeš jednog dana vidjeti. Tajna pukotina zašto sobe nikada nisu hermetične. Sada dolazi dio koji zbunjuje mnoge ljude. Vjerujemo da kada zatvorimo vrata i prozor, soba ostaje zapečaćena kao hermetička kutija. Ali stvarnost je vrlo drugačija. Kuće nisu hermetične. Pune su vrlo malih putova za ulazak i izlazak zraka. Oko okvira vrata, koliko god dobro bili podešeni, uvijek postoje minijaturni prostori. Isto se događa s prozorima, koliko god stolarija bila dobra. Električne utičnice su druga točka ulaska. Zrak se može uvući kroz male pukotine oko mehanizama. Ventilacijske rešetke, kanali klima uređaja, cijevi koje ulaze i izlaze, sve su to putovi komunikacije s vanjštinom. Zgrade dišu na prirodan način. Kako se mijenja vanjska temperatura, kako varira atmosferski tlak, kako vjetar puše u fasade, zrak se polako kreće kroz ove mikropukotine. To je tihi protok zraka,
gotovo neprimjetan, ali stalan. I taj protok zraka prenosi čestice prašine izvana prema unutra. Tako da iako vjeruješ da je soba zapečaćena, ona je zapravo u neprekidnoj razmjeni, sporoj, ali neprekidnoj, s vanjskim svijetom. Prašina ne treba otvorena vrata da uđe. Dovoljni su joj ti nevidljivi putovi. Ali ima još toga. Jer prašina ne ulazi samo izvana. Također se kreće unutra, premješta se, ponovno se taloži. I postoji ključni faktor koji određuje koliko ćeš prašine vidjeti pri povratku. Vrijeme i nedostatak aktivnosti. U zatvorenoj sobi, bez ljudi koji je uznemiruju, bez jakih strujanja zraka, bez usisavača ili pajalica, prašina pronalazi savršene uvjete da radi ono što najbolje zna. Nakuplja se bez milosti. U sljedećem poglavlju otkrit ćemo kako se vrijeme, gravitacija i temperatura urote da stvore te slojeve koje toliko mrzimo. I zašto prazna soba može završiti prljavija od one koju koristiš svakodnevno. Nepokretni neprijatelj. Zašto nedostatak aktivnosti pogoršava stvari? Ovdje dolazimo do jednog od najzanimljivijih paradoksa kućne prašine. Intuitivno bismo pomislili da bi soba u koju nitko ne ulazi trebala ostati čista. Ali stvarnost je točno suprotna. U sobi u kojoj se boravi postoji stalno kretanje. Ljudi hodaju stvarajući strujanja zraka koja drže čestice u suspenziji. Usisavači i pajalice uklanjaju dio prašine. Ventilacije, svakodnevne kretnje, sve to pridonosi tome da se prašina ne nataloži na konačan način. U zatvorenoj sobi, naprotiv, nema ničega što bi remetilo mirovanje čestica. Prašina koja je plutala u zraku kada si zatvorio vrata ima svo vrijeme svijeta da se polako nataloži. I jednom kada sjedne, više je ništa ne podiže. Ostaje tamo, dan za danom, nakupljajući se sloj po sloj. To je kao da je tišina najbolji saveznik prašine. Bez ikoga tko bi je uznemiravao, bez strujanja koja bi je reorganizirala, ona jednostavno pada i ostaje. Zato, kada otvoriš sobu koja je bila mjesecima zatvorena, prašina izgleda puno obilnije nego u područjima koja koristiš svakodnevno. Nije da je ima više, nego je imala vremena nakupiti se bez prekida. Termalni ples, kako toplina i hladnoća pomiču prašinu, a da to ne vidimo. Ali prašina se ne taloži jednom zauvijek. Postoji dinamički faktor koji je drži u pokretu čak i u prividno apsolutnom miru. Promjene temperature. Tijekom dana sunce zagrijava vanjštinu i preko zidova i prozora prenosi tu toplinu u unutrašnjost sobe. Zrak se zagrijava, širi se, postaje lakši i uzdiže se. Tijekom noći zrak se hladi, skuplja se, postaje gušći i spušta se. Ovaj dnevni termalni ciklus stvara spora ali stalna strujanja zraka, nevidljiva ali stvarna. Ova termalna strujanja podižu čestice prašine koje su se već nataložile, drže ih u suspenziji neko vrijeme i redistribuiraju ih po cijeloj sobi. To je tihi ples koji se događa svaki dan, svaku noć, a da nitko ne primijeti. Zato se prašina ne nakuplja samo na podu, nego i na povišenim površinama, na visokim policama, na okvirima slika. Fizika toplog i hladnog zraka osigurava da prašina nikada ne miruje u potpunosti. Uvijek postoji mala struja koja je pomiče, premješta, raspršuje. Nemilosrdna sila, gravitacija, najbolja prijateljica prašine. Usprkos ovim termalnim strujanjima, postoji sila koja dugoročno uvijek pobjeđuje – gravitacija. Prije ili kasnije sve čestice suspendirane u zraku završe padajući. U aktivnoj sobi stalno kretanje ljudi i strujanja zraka drže čestice letećima duže vrijeme. Ali u zatvorenoj sobi, bez tih smetnji, gravitacija radi neprekidno i bez otpora. Čestice se polako spuštaju, svojim vlastitim ritmom i talože se na bilo koju horizontalnu površinu koju nađu. Stolovi, police, okviri prozora, podovi, sve postaje zona slijetanja. I jednom kada prašina dotakne površinu, ostaje. Gravitacija je drži tamo, čvrsto, čekajući da netko dođe očistiti je. Zato su ravne površine uvijek najpogođenije. Izdajnička vlaga, kada prašina postane ljepljiva. Postoji još jedan faktor koji može drastično pogoršati nakupljanje prašine. Vlaga. U vlažnim okruženjima čestice prašine upijaju vodu iz zraka.
Postaju teže, ali to nije najgore. Najgore je što postaju ljepljive. Kada je prašina suha, bilo kakvo minimalno strujanje zraka može je ponovno podići. Ali kada je vlažna, ona se lijepi za površine kao da ima ljepilo. Više ne pluta, više se ne miče. Ostaje zalijepljena tamo gdje padne, stvarajući sloj koji je puno teže ukloniti. Osim toga, vlaga pogoduje pojavi grinja i gljivica koje se hrane mrtvim stanicama kože i drugim organskim česticama prisutnim u prašini. Ovi mikroorganizmi pridonose nakupljanju i također stvaraju vlastiti otpad. Rezultat je gušći, siviji, neugodniji sloj. Zato se u obalnim područjima ili u kišnim razdobljima čini da se prašina brže nakuplja i da ju je teže očistiti. Nije tvoja mašta. Vlaga je čini otpornijim neprijateljem. Konačni dokaz: grobnice, bunkeri i prašina koja nikada ne miruje. Ako još uvijek imaš sumnje o sposobnosti prašine da se pojavi na najzatvorenijim mjestima, dovoljno je pogledati ekstremne primjere iz povijesti. Arheolozi, kada otvore egipatske grobnice zapečaćene tisućama godina, pronalaze slojeve prašine. Kada otkriju bunkere iz Drugog svjetskog rata koji su ostali zatvoreni desetljećima, pronalaze prašinu. Kada istražuju izolirane špilje u koje ljudsko biće nije ušlo stoljećima, pronalaze prašinu. Na svim tim mjestima, dizajniranima da budu hermetična, da traju vječno, prašina je uvijek prisutna. Jer se materijali razgrađuju. Kamen se pretvara u prah. Drvo se raspada. Metali oksidiraju. Sve što postoji s vremenom raspada se u mikroskopske čestice. I te čestice padaju i nakupljaju se. Prašina ne treba da uđeš. Ne treba otvorene prozore. Ne treba strujanje zraka. Prašina je neizbježan rezultat samog postojanja stvari. Sve što se nalazi u sobi, uključujući i samu sobu, nalazi se u sporom, ali stalnom procesu raspadanja. Prašina je tihi svjedok tog raspadanja. Tako da sljedeći put kada otvoriš vrata koja su bila zatvorena mjesecima i susretneš se s tim sivim slojem koji prekriva tvoj namještaj, ne psuj. Nemoj misliti da je prašina ušla na neki magičan način. Razmisli o svemu što si naučio. Prašina je dokaz da se svemir nikada ne zaustavlja. Koliko god zapečatio sobu, koliko god je napustio, vrijeme i dalje prolazi. I vrijeme uvijek ostavlja svoj trag u obliku prašine.